Karbi District Congress Committee ben Manja Lumbajong Development Block along Cap UCC Hormodor ke Soputhak Kachesong. Nijang Karbi Chintong constituency kapar loang kang KSA pen Cap UCC Panchayati Raj lapen 2-4 polisia puthak ke kham khia sai kedeng. Surihini Rakrisir Kabaningan Baha, Inkoira Hini ang Deng Bodo Mortis Football Cup Championship ang Dungkiti Mesen Pen Kapachon. Karbi Pramdam Than Bang Nili Sami Monica Milikpi Nombirtang Tonpen Arjuitha. Cap UCC Hormu Hortar Ador ke so boring ang hoy Kavi Alam pen Karbi District Congress Committee atum Lumbajong Development Block along Kachesonga Modeng Pon Pusi Nilitum Cardnews Hempi Pherang Kepen Ladak Birtang Pale. BJP pen ke Theglong Cap UCC amang Pachekoklong nang ni Hormu Hortar Ador ke so putha Phaikuning Koir Sir Keper ni Manja Development Block chatai along Karbi District Congress Committee pen Kachesonga Modeng si Cap la pen UCC along Komantu Neta Chedon Dunde Pusi ke Koi Kreang Thek Chepaklan. Assam Pradesh Congress Committee achun bang Dr. Mongwe Rongpi kache songalong chetong dun lapen Difu Medical College along ke thom lapen pli boring ang hoy Karbi Anglong boring kaviari soe jang atom phansi kapanong bukaning JK Karbi Anglong ara aphan ame kapalulo pusi Minister Sarma aphan ke jongpado West Karbi Anglong dongkamukam rong supia long Phaikuning Koir Sir Kebarni District Congress Committee pen Cap UCC hai hoya puthak chesong si sarkar along kache don dun deang thek chepaklang pusi nil tumalong birtang pali Karbi along Citizenship Amendment Bill Uniform Civil Code Amerok Chiteran Bomason si Theglong District Congress Committee pen Cap UCC Hormodor keso Warring Pitek Thea Puthak Dongkamukam Rong Supialong Kachesong asai Dengpon si Sarkar aphan Cap la pen UCC along Kachedon Thek Thea Thek Chepaklan West Karbi District Congress Committee Mai Pusat Hikram sa Kachesong chatai along Chitong Dun si BJP aphan unan Sorsar Cap la pen UCC pawedet nang ji pusi kehang padu মোদীৰ যিটো কাৰ্বি আংলং তথা অসমৰ যিটো কেপ আনিব বিচাৰিছে আৰু লগতে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আৰু মূল্যৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰত যি ধৰণৰ এতিয়া আকাশলংঘী চুই গৈছে মূল্য বৃদ্ধিৰ ইয়াৰ ওপৰত আমি বিৰোধ কৰিছো আৰু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা সিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে সদায় আমি বিৰোধ কৰি আহিছো আৰু ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড কোনো পধ্যে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে মানিব নোৱাৰে কাৰণ আমি কাৰ্বিসকলৰ নিজৰ এটা ৰীতি নিবাস আমাৰ বিচাৰ কিদাৰ আছে গতিকে কোনো পধ্যে আমি এই ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড মানিব নোৱাৰে নহলে আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ইয়াত থকা খিলঞ্জীয় মানুহসকলে আমি ধ্বংস হৈ যাব গতিকে সেইটো আমি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আৰু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে যিটো অসম এটা নীতি লৈ আনিছে যে ইয়াত বোলে দুজন খালি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াত খিলঞ্জীয় সকলক দুজন ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ব পাৰিব বুলি কৈছে কিন্তু আন ফালৰ পৰা আন বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু বাংলাদেশী সিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল জৰিয়তে আনিব বিচাৰে সেইকাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ ৰূপে সেইটো আমি বিৰোধিতা কৰোঁ কাৰণ এইটো আমাৰ যিটো ৰোলৰ মতে আমাৰ এইটো এলিগেশ্যন আছে এইটো ইলিগেল গতিকে আমি কোনো মতে আমি সংবিধানৰ মতে সেইটো মানিব নোৱাৰে Sodo Assam Sangbadik Sanstha Pherang ke mate Sangbadik anong e Phaikuning Koir Sir Kebar Nitishpur Benthetar long Assam Manpen ke do Governor Professor Jagdish Mukhi Ari Dengpen Pajir Pontanglo Sodo Assam Sangbadik Sanstha pen kapano manik diuri chikimo Pherang ke anong e Phaikuning Koir Sir Kebar Nitishpur Benthetar long Assam Manpen Governor Professor Jagdish Mukhi Ari Dengpen Thekar niwanga chap banglong singteron aphan Pajir Di Mahasal Posabirta Luacha Bangsur Jat House and Apanta Manik Diori Chikimono e Pajirpon. Halapur Radhika Mohan Bhagwati Chikimono e Prak News of Kong Chabang Ajit Bhuyan Hori Bormon Chikimono e Amara Samachabang Prahanta Rajguru Prafullo Chandra Borua Chikimono e Doinik Asama Saiki Chunbang Munin Bayan at Phanta Governor Mukhiari Dengpen Pajirlo. Perangkiano e Kapajir along Guwahati High Court Kang Saibang Puromesh Chandra Borpatra Gohai Krishna Kanta Hendik Open University Chancellor Dr. Hitesh Deka Sunitpur a Deputy Commissioner Manbendra Pratap Singh Lapepenan ke Thekiding Abang Hubang Piato Chetongdun Samson Teron KSA aru Umsarang KSA branch Mai Phudor Singh Ronghang Lohunjar branch Mura branch Umlapher branch ben Phaikuni ni Phaing Koir Sir Kebar ni ada por Phai Keper ni Tilike Thoma Poran ke kham khe sai ke denga birta pherang ke Hemari Rong Pharpen birtang pali
India det nihang ni rebaha warlong central government pen kapinchong kep UCC panchayati raj la pen tu char policy chedon thek thek pura ke kham khia sai kapat do pona son thak thak se asam along ri Karbi long along ta prek jama dim along ka chisong asai patopon la son si ni jang Karbi long chin thong constituency along ta pini mate phai kuni ni phain kore sir ke barni ada por phai captain ar ni tiliket homa poran ar bu cheng ka chisong ang thek chepaklang dun La soja megalong aluhiaman pen ke sitiri pia mai pen marphu Samson terong chetong dun an parta ke se Hamren district committee pen baburong pi ren singlong phar babu sing milik Wilson Pura sorong ki hanse Samiro pati dog bp pen chenglok penangan ke se long klembang pubang pia tu chetong dun Karbi Anglong Thomas Council Akimi Karbi Language Development Block Board Chairman Longsing Teron Pen Kedam Tang Phaikuni ni phain kora trogar ni pen ni phain kora trok siar nian Ninia Baha West Karbi Anglong Prejam MSC constituency along ka Homridam Birta nangle Karbi Anglong Thomas Council Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron Nijam Karbi Anglong Kapar Loang Kang Rong Khang Bithung Hamren Lapen Amren constituency arlo kedo Karbi Medium LP School amen akapre school along ka Homri Padodam ka Homri dam ho than bang atuma kisung pen chenglok than bang atumar puapu thak lam the chipat choi pon Army Red Horse Division 3rd Sig Regiment atum pen phaikuni ni phain kora ner ke barni dolamara along hum ner ke peri ke thaga kor mati weaving machine ke ron birta katni salong birtang pali Army Red Horse Division atum pen kapatir pipona long 3rd Sig Regiment atum pen weaving machine ake joy pen ke ron amaya long bang phari sida bang khrini arong arada tum chetong don alang li tum pen bang soja me ke dei the ke karbiang long ke duk det la pen kapa phi pik atoga no arong along ke do tum phanja semet pen sor lo tum kang thurje phansi bang so sai ke deng padopon kiduk det kapoche hem tuna to phan ingbai si pe ri ke thaga kor ron pen chokama moahin akerap longi popusi kerona mai long alang li tum pen jai rong arada tum peta Army Red Horse Division 3rd Sig Regiment atum pen chokama mo kapa phipi ka hem tuna to phan kerap kapa jira putha ka churola the pajir comes here for our women's here and the Indian Army especially our sir COB sir, he has spoke about to uplift our women here so that we can with this felicitation non molom so por phan birta mun to point sana Kapachini Fu Medical College along non kewangji phaikuning koira phor ni pen OPD service mate outpatient department service pangcheng ponpo non amat ke la so teng pen so pahi paha oga prana satlang mate check up aphan non kewangji phaikuni ni phaing koira phor ni pen chelang dam longpo labang so oga prana satlang chelang longjia por lake ada por phai na kepen arnikang sam por phai hinian sia por sik pontang lo kiso ketan pik mate emergency atuma phan non amat ke difu civil hospital along si langpon bom jilang Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield. Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu. 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com.
a huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1-year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia Difu Road, 782482, Karbi, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonawar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuendunik Tha. Warsai Kimi, Laki Chiklu Jontro Pan Kapamada Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hipin Ben Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibogda Mignon, Rong Karbi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lan Suseka Chinile Thojia Pan Laswa number 600-121-3664 along Pumriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, D4, Karbi Anglong. Wang ikta electronic hormone nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lasi apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge long aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bokulia Electronic and Electrical Akulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. The
hinamo opi puthot birta along wang thuiglom Assam Olympic Association atumpen phaikuni ni phaing kor troxier ni Assam Olympic Conference Hall Nehru Stadium along bangphu mai kapadopona birta nangle Man ke do Assam Chief Minister mate Assam Olympic Association amai phu Sarbananda Sonowal pengachu pham phu pona mai along Assam Olympic Association akongchun bang lokhya konwar pensi mai ke phalam the klar dak pen than pachini pon labang so amai long Assam Olympic Association dun mai phu Siddhartha Bhattacharya pen chenglok man peng ke do bang phu bang phi laben MLA atum bang so amai long chetong dun busi birta ripdun long Langhin Sports Association में बतिर पिपोंसी सुरीनी रखरेसिर के बनिंग का न बहाइन को रहीनी अंगडेंग बोडो मार्टियस फुटबॉल कप चैंपियनशिप के दमतंग फाइकुनी निभाई क्रिसिर केपर निपेन लंघिन गोरोय मारी पठुआ क्लामलों कपाथु पंगचेंग पोंसी फाइकुनी निभाइन को रसिर केपर नियन अंगदुंग किती मेसेन पेन कपाथु पन बिरटा फेरांके रुस्तम तक बीपेन बिरटा नपाली Surihini Recreator Cabaning and a Baha in Korahini and Deng. Boro Martyrs Football Cup Championship and Dunkiti Kapatupon along Chophaluia Manpen. Karbi and Thomas Council, Yematum Umar Singh Tiso, Jagat Singing T, Lapentarendra Brahmatum, Chetong Dun. Lapen and Parta, Horoghat Block, Video Biswajit Rongpi, Langhin Sports Association, Mai Putarun Kumar Basumutari, XBLT. Santuna Basumutari, Karbi Anglong Kasa, Kongchun Bang Pankaj Teron Latum Chetong Dun. Ang Dunkiti Kapathu along Daimalu FC Udalguri Pen, Dhuburi FC atong Boxi Pathupon. Kapathu Ketek Kaching Barchira Jokapathu ke Cheng Pen Penangana Porke Bolipum Nata Chipitek Bang Vedetlo. Penangana Porpi, Dhuburi FC atum Bolipum Daimalu FC atum Pan Taplo. Daimalu FC atum Gachitu Jia Pan Bor EC Pum Tap Thusi Chadai Koilo. Kapathu Jutpo Dog Dog Apor Ho Daimalu FC atum Bolipum Tap Thusi Apora Teng Pen Daimalu FC atum 2-1 a ball pen Dhuburi FC atum Pan Par MC ke hai nong Echipari Denglo. Ang Dunkiti Kapathu along ke hai Terana atum Pan Alhuyaman Pen Kachetong Dun. EM Omar Singh Tiso Lapen Jagat Singh Intiari Deng Pensi Pajir Ponlo. Lapen Kerema Terana atum Pan EM Tarendra Brahmari Deng Pensi Kipi Pajir Ponabirta Ribdun Long. Karbi Prime Time Bangkela Ponsi Kanton Paiglo Domithak me Kurwang Thu.